Kesi tharing ki match su thabe raba yor ilawa na. Start from referee side and penalty in favor of TDL. Ini tawan tujuh cilam sugi. And then the ruba yang tujuh kita dia referee is missing. It's a goal. It's a goal from TDL and the score become 1-0. Get a devil in the showing me. It's a good goal. Kita kita tercipta mesti aku cakap ni. Ni striker di kalau lagi di cuci sembarang sini. Kas mesti je. रोल चिन्ह द बैट रोल चिन्ह जी हमें 내가 दी करी 전적이 공주에 가지고 Sport people want to be able to